Nah. Tuh, ayo, kami juga dunia anak nih. Yuk. Tadi Ewi betul. Betul, jalan kena. Nah, Cacan joget. Ini jajanmu mau? Ayo, baru Ambilin, dia ambil jajan. Itu loh. Sandingnya Sakti itu loh jajan. Itu loh. lo, Wih, lo. jadi samian. Nah. Saya gini ya. Duduk. Nggak mam. Kok mesti disok toh, lek maam. Wah, jelek komentari. Jelek menjelek. Apa sih jajanku? Hai Caca iki. Caca. Tuan toh sama mam lo. Oh, dibelikan sama toh ini. Karo ayahmu. Melebuhan. Ai. Aduh. Wah, berben Sakti. Ngemil lagi. Kancane mainan ngemil mil. Nyam. Enak ya? Mantap. Gue joget. Đang joget no, ditakui ya. Iki lho Caca, sing bawa iki lho Caca. Pas sahur dong. Nang di bawah, Pas sahur. di bawah. Iki lho Caca. Iki lho Caca. Iki lho Caca. Ini lagi. Mau apa?
dang ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong tuk ding ding dong ding 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 dong tuk ding ding dong tuk ding 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 dong ding dong đi cưng ding dong đi cưng ding dong đi cưng đang đang đi lưng đang đang đi lưng đang đang đi lưng 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 Nanti deh. Nanti. Engko diringkesi lo ya, lek ngetokne mainan. Sakti, engko diringkesi lek ngetokne mainan. Awas kaki adike, awas. Adike kon ngalih sik. Engko mainane diringkesi. Nang mainan. Mas, mbok Mas muga muncul. Iki apa, Mbak? Apa? Iki. Lihat. Wow, tuh ya aja wi, kembali adike aja dibuka. Wah, adike suletan. Kowe anake sapa iki? Sekti. Ti, ayahmu jenenge sapa? Bos Lala Putih. Sapa? Lala Putih. Lah bukmu jenenge? Bu. Lah ya buke jenenge sapa? Bukmu lho. Sapa namane bukmu? Ti, wo takoni mbake kok. Namane bukmu sapa? Allah. Dah, buke gak lo. Isna. Sapa bukmu jenenge? Isna. Kan ra iso ngomong. Ada. Iki bakulan apa iki? Ti? Bakulan apa? Ti? Ti kok koyo Pak Tajem tadi. Nah, Sakti koyo Pak Tajem soal. Kenapa toh? Mama. Ini iya. Ya gak bareng tukaran lho lek mainan ya. Apa ya dibaca? Ah. Nih. Ah, bicil lah anak nyapu. Anak nyapu itu lah anak. Ya. Ya, Sakti, golek ibu konge kelinci Sakti.
Apa ta? Lewat. Apa itu? Kowe masakno tanganmu ti bebeke ti. Kayak mainan deh. Sampean sing ngepak. Iki bebek. Ya iki. Iki dimasukne tangan wi gak kena wi rusak itu wisan. Bebeke. Iki nih. Nulis tapi aku gak nulis apa jenenge? Hah? Ini carane to. Aku nulis to, tapi gak nyawang iki. Ayo nyawang. Iki es. Es kok kayak ngene iki? Piye aku nyawang. Rajo nek kono lek dolanan ning ngisor kene lho. Ngapa to awakmu gede kok ditutne kok Adike menehi kursi kok. Bener-bener nek ngisor. Aja dibuka ti. Ti ditutupne. Wi geser wi, digoreng enak. Ditutupne engko golekne sing akeh iku. Heeh. Tahu ya? Lihat toh. Jadi toh. Lihat toh. Tahu ya Ande payek geser. Sapa maksor? Mas lihat toh. Enak yo an. Oh, rasa nih. Yuk. Aduh, jama apa nih di tangannya? Ayo, dikerak Mbok putra rumah saku kaken pola kok. Satu, dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut Caca tidak berhenti ngemil. Ngemil? Ya. Ini loh. Kupu-kupu terbang melayang. Ayo sini sini. Hi, enak apa wi? Mencolot wi an. Ting-tingnya bawah kakimu, bawah kaki. Itu loh kasih anak itu loh. Kupu-kupu terbang melayang. Caca lucu, banyak yang sayang. tuh. Lucu. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri,
ku gabung menjadi 6, ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat kacamata. 8 kan? Oh iya, telinga kelinci deyan ya. Hehehe, penekan dhewe ngene iki. Isane. Kok isane iki lho, kemayu penekan teko kursi lingguh ning kursi lho. Kakeke pelan-pelan lho lek ngunggahne. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi pis. Turun hati-hati. Baik kan namanya tulisannya hayarai. Masa? Kit. Ya bobo ya. Hayrate.